Kei te patua te kāwanatanga I ngā mako taurewa me ētahi ture hou hei tiaki I ngā tino pārurenga, ara ko te hunga whakaraerai. Nā te Premier Jacinda Ardern I whakaputa I ngā whakamārama I te taha o te minita I ngā take tau hokohoko a Chris Whāwhoi. Hei tā rāua ka taupuki tia te rahi o ngā huamoni me ngā utu tāpiri, ka hei ngā mako taurewa te utaina ki runga I ngā kaihoko. Ka mutu mena ka takahi rātau I e rā ture, ka whainahia. Iai ki te Premier anō, koinei te timatanga o ngā mahi tātai a te kāwanatanga, hei kaupare atu I ngā pēhitanga I runga I ngā whānau. Whakaraerai. There is no doubt there is more work to do in providing in particular alternative sources of low and no interest loans, and that's something that we do continue to work on, but what we needed to do was really rein in that predatory lending that is out there now, and that's what these changes do. Ka mana ngā ture hou a te tau 2022.